Kasokar jela manta kasngi sau tarik unailu arjar arfau kalakhang persya ya ki pajba bakinwan seki atli ki jika trikam jo kasokar kata ka sekretariat berka additional sekretariat hakane katayo kemenwan barok sitayo uba pristun tensong oleh thu bakadaw balakhang ya ki pajba bakinwan seki ni jika trikam kalong balasai kasngi kata ka santarik balasisi kan tarik kan penlong ya kajeng senai dawai hakane ki jika trikam jong chief minister kay jika trikam jong ki minister ki officer bakwide ki nokre sarkar hakini ki asngi kadaw bala senrai dawai hakini ki atli ki office sarkar bakam juru ka jingkhang ki pai ba banwan kalong namar ba kladan rungut ki nokre jong sekretariat ki balngat ya ka jimpang covid-19 Tinagaliang jong sarkar ban yada ya ka jing sapriang jong uniu kenyang jingpang ngai balasai kasngi bat la shisngi ngin penkuj ya ka secretariat building Barokaway batru ya ka additional secretariat building Barokaway kini ki arsngi nakaliang joka health department kan simti ban penkuj ya ka jaka trekam hapo secretariat batru hapo additional secretariat nangta kabaar kabakwa ban kerpat nakaliang ke sorkar nilarai ru ban kentu pajba bahakan ni katayo kabanwan borositayo ya kitu ki perlok ki bamut banwan don kam hapo sekretariat lani additional sekretariat nakamtaki kam ki baper nakamtaki kam ki babul sertap nikwa ban kerpat bakin snowha ban no shua banwan hakatay katayo baro sitayo nang ba nginla ban pentikena ba kajik sapriang uniu kenyang jingpang kan numkiu hapo kini ki atli ki office building jong kasorkar Megalai